Ignat Vision je preduzeće koje se bavi satelitskom televizijom kako za kućne varijante, tako i za brodove. Ovo godine na sajmu predstavljamo Travel Vision Q6S, najnoviju generaciju satelitske antene za brodove, koja pruža različite mogućnosti, između ostalog nova elektronika za kojom imamo veći izbor satelita, kao i mogućnosti veći broj kanala. Travel Vision Q6S je predviđeno uglavnom za veće brodove, putničke, tako i teretne. Za manje brodove predstavljamo isto prvi put na nekom sajmu u jugoistočnoj Evropi, predstavljamo ReLook DVB-T antenu koja je pogodna za manje plovila i manje čamce do 20 metara. DVB-T antena predstavljena prvi put ovde na sajmu u Beogradu. Sa njom možemo pratiti 10 digitalnih kanala koji su pušteni u DVB-T2 tehnici. Od toga 4 RTS-a i kao svi kanali sa nacionalnom frekvencijom